Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şükür kılgın den soluğun barına, şükür kılgın her bir atkan tаңыңа. Айла кетип дарек таппай турганда, ата энеңдин бары өзү дарыда. Шүгүр кылгын көзүң ачып жумганда, шүгүр кылгын болбос ишке кыйналба. Ыйманыңды ысык сакта баруба, адамдыктан чыгып кетип булганба. Жаратканчын угарым, шүгүр жалгыз сурарым. Шүгүр кыл, şükür kıl, yaratkan bir Allah'a. Şükür kıl, yaratkanım Allah'a. Күндүр көлөт кайра чыгат бактыга, өмүр деген өтсө келбес жаз туура. Жүрөгүңдү таза бойдон кармагын, барчу жериң жараткандын астыда. Болбой тура эч бир нерсе капиле, бир Алланын буйругуна баш ийе. Бары болот ойдо Кудай жашоодо, качан кылсак чын дил менен кание. Жаратканчын угарым, шүгүр жалгыз сурарым. Шүгүр кыл, жараткан бир Аллага. Şükür kıl, yaratkanım Allah'a. La ilahe illallah, Allah, la ilahe illallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Asman göktü çalkıgan, kerin sonun alato. Ata jurtu akılman, erin sonun alato. Arkar kuca jaynagan, төрүң сонун алато. Акку сүзүп калкыган, көлүң сонун алато, көрүң сонун алато.
Кошо жүрөт алатон, кошо жүрөт алатон, кошо жүрөт алатон. Түркүн гүлү жайнаган, түрүм сону саймадан, гүлзарында түрдү куш, күн түн тынбай сайраган, карегиңди толтуруп, карай берем кагылайын алато, караныңдан айланам, караныңдан айланам, караныңдан айланам, кагылайын алато. Orada tutanların oğlunu açtırıp soğuk alıp da жақсы нәрсе. Қана şu тесттерде çoğup da тұрып тұрса, адам мүмкіншілік керек екен, уақыт керек екен. Бұл жаман емес. Рахмат. Үйіңді бітіріп алыпсың. Бұл жақсы нәрсе игілік. Қалғандарымыздағы, демек қандай үйлерін түріне құмарбек тұратын дағын құда қалса, бұл арада отады. Сағамына бүгін бар туған ұрықтарды, дос-жарларды шақырдың. Жақсы қылдың мына ораза күнінде дос-жарлар шақырып. Арбай разы болып отатын оғы мысалы. Рахмат, шындай жақсы дастарханға. Илайым бала-шақаңмен тыныш бол. Ойлаған мақсаттарыңа жет. Үйлеріңді жақсы бүтіріп алыпсың. Әрекет қылсақ, берекет дегенде, дайыма әрекет қылыш керектен білешке. Рахмат, қозы. Жақсы күндер бола берсін. Мен тілегім ұшау. Мынау Мұрзахматтаға жылда әлі шақырып, бісеріп, Алла Тағала разы болсын. Мақсат, қандай ғана бір мақсатыңыздар болса, Алла Тағала қабыл қылсын, иншалла. Құран кәрімде аят болды. Зилзала деген сүре бар. Зилзала деген сөзді қотырғанда жер тітірегенде зилзала дейді. Şu zilzala mağluda şu Kur'an'da ayet var. فَمَا أعوذ بالله من الشيطان فَمَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ дейді. Сілер қандай ғана біреуге бір жақсылық қылған болсаңдар, қыпындай ғана бір жақсылық қылған болсаңдар, осы жақсылықтың озырын көресіңдер ошондай мемады дейді, қиыншылықма. Қандай ғана біреуге жамандық қылған болсаңдар, şu Алла Тағаланың алдыға барған мағада, şu Алла Тағала şu қаншалық жақсы қылсаңар, қыпындай жақсылық қылсаңар, ошо жақсылықтың озырын көресіңдер, біреуге қыпындай жамандық қылсаңар, жамандықтың азабын тартасыңар дейді. Сілер оз ашырып қалғала, манау құрманың жарымын болсам, бері оз ашырып қалғала деген да? Ең бірінші Мұрзахмат сен чоң аталарыңа, барды кім яқыңдарға, мен алқы, шонда саңа тәрбие беріп, şu тәрбияның месі ол отады да сен. Келіп шақырып, жылың, уақытта башқа қылып, ана жерде общиелер мәна şu. Мен разы болым. Таяншы туғандар, келішіп жерде қызмат қылып, бізді тосып алып, бұл жақта жүргенде жүресің да? Бұл жақта мұнтымақпыз ғой. Таяншылар келіп шықтылар, каналды тазалайбыз дегенде. Бұл ділен берді мысалы. Берді жүрсек аз жерде әлі өкіметті өзгөрді. Алтын бешіктейбі. Енді біз жағдан азмаз бұл жақта тұрып,
Bizde biylик joktur, başka elden meselesi. Şonday desem mana şu yerdegiler. Kuştut birimdigi dep keçer. Şu bayağını öçürбөй, баягы İshak Razakov атабыздай биякта жүргөн биз аралаша албайбыз. Эл шайлады, шолорго мисалы пашаларга оомат берсин, ден соолук берсин, биз колдойбуз. Бирок мына ушундай элге общий айтпай, баадача кылып койгону обидно да. Ол бир адам болгол өзүн атыма коеюн деген жери жок. Şu koşulsun, tayan say, şu bardığı çoğun bozayım, kuşlu tatı koşulup kalsın. Buna kuşlu duyulurken misal için eşen atalarımız, bardığı koldot, şu otar, maçlar şu otar, özümüzün ülkelerimiz, şu ellerde aparıp, ziyaret kıldırıp, adında öyle görsen kuşlusunu özgünlüğü, yüzden aşığı, atalarımız, ecelerimiz bardığı barıp, iman yolu da. Şu значит Allah'tan bizim millet keli otatlar. Men eң эле болгон нерсеси постоянно барсам таң калам да. Дамла биринчи келет, эч качан баласын ойлобойт. Келип алып бүткөндөн дуа кылат. Аллахым şu талада жүргөн балдардын ден соолугу, иши жүрүшсүн. Шулар шерде туруп, багымда намазын кылганда бизге дуа берет. Биз анан көчөгө жүрүп, ишибиз жүрүшүп, чопулдарды таап атабыз. Анан чоңчеле баягыда чакырганда чоңчел чыгат элдерден, шайтан битектасын салып, баягыда чогуп кетет, олар ham кийин түшүнүп кетет да. Мына көрүп атабыз, жыл-жылга жетишче кандай иштер болуп кетип атат, балдар. Ааламдан мисалы үчүн ким ойлогонду мына шу акыныбыз ham өтүп атат, палбаныбыз ham өтүп, башкабыз. Бардыгыбыз Аллага аманатпыз. Шондой болуп жүдө улуг иш да. Биз эми мына келдик акыркы меледе туура түшүнүп атабыз. Мына жерде түшүнгөн балдар ата-энелерин жөнөтө берип барып, зыярат кылып, жерде хажата хажени болуп, элге кошулуп, бардыгыбызга шону буйрсун, балдар. Балдар берди тарбиялуу болуп, өздөрүн өздөрү эптесе, биздики эми ата журт. Şu таза абада, жайлоодо, таза суу, дария бойунда ата касым, арып казып, мал кылып, şu жакта жүрүшүбүз керек. Мына кылгандын эң жакшы да бул мындайча айтканда азыр айтып кетти Дамла. Бул өзүбүздүн мисалы үчүн şu Куштутай өкмөтү дейсиңер, башка дейсиңерби? Мен айттым биригип биз кегиле деп чакырып биригип биз менин үрүм бар. Мурден дара дейт азыр бирге биз каттардык мисалы үчүн. Да сай Куштут сонун тез азыр дара кошулуп атат. Өзүбүзчө ойлоп көрсөк баягы баардыгы ынтымак, баары жакшы. Şu bardıq ata-enelerimiz bizge жақсы сабак берип, жақсы тарбия бергенден биз ийилип атабыз. Bulan bolsa Allah'ın mындайча айтканда бизге берген рызкысы. Sen биздин өлкөлөрдөн келген жаштарды чакырып бардыгы берип атасың. Эми мактап келсе айтып атам, көз тийбесин айтып атам. Биз тазым кылабыз жаштар. Бардыгың жакшы, силер жакшы, биз жакшы. Жерге келип биз жаман сөз укпайбыз. Любой нерсени баштайсыңар, бүтүрөсүңөр. Көп түкүрсө көл болот деп, канчалык биз ынтымак болсок, шончолук кете берет баары жок эмелер. Ардам ушинтип кийинки ушундай эмелерге дагы жетели, бири-бири сыйлайлы. Дөлөт постоянно ушинтип биздин жакшы жаман эмелерди ашырып, жамандарды жашырып дегендей. Энди кыйын балдар. Мына Дамла айтат, 124 мың пайгамбар өткөн. Адам атадан баштап Мухаммед пайгамбарга чейин. Буларды сен пайгамбарсың деп эч ким мисалы төшөккө жатып сыйлаган эмес. Пайгамбарлар көргөн күндү биз ары көрө элекпиз. Бу карап көрсөң кандай күндөрдү көрсөткөн. Nuh пайгамбарларды карагыла мисалы үчүн. Ибрахим пайгамбарларды отко салып менен Иса пайгамбарларды карагыла мисалы үчүн. Биздин Мухаммед пайгамбарлар Мадинадан Мекке качып көрбөгөн күндөрдү көргөн. Ошондой болгондон кийин азыр мисалы мен сүйлөйм, жакшы көрөм. Элге эч качан сен ар кандай болот, бирөө сени критика кылат. Значит, критика кылып сүйлөйбү, сен иштеп аткан болосуң. Ошого сүйүнүш керек. Аракет кылышыбыз керек балдар. Эң жакшы интернет деген чыккан. Бирөө айтмакчы бармак эмес, мынандай сүйлөгөндө дагы жакшы. Бүгүн кечке бияка жүрдүк, ректаз мен матиске салып айланды. Мен бүгүн мен бактылуу адам экенмин. Телефондо сүйлөшкөн башка. Биз экөөбүз ар нерсени сүйлөштүк. Убакыт бөлүп, мен онун эмесин сүйлөдүм. Жакшы элиң, жериң, акаң, башкаң, үйүңдү бүтүрүп алдыңбы деп. Ол меникин сурады. Яга деп көргөндө эле телефондо баягы жакшы экен общение деп. Бул телефон жок нерсе. Биңер аракет кылгыла. Ончомча кылганда мындай сөзүңөрдү айткыла. Эми келечек силердики да жаштар. Мырзахмат бәлли. Ар дайым мына ошол сен үйүңдө айтканда агуй болуп калды. Эди Кудай калса келип жакшы нерселерди сүйлөп, ар нерселерди мындайча айтканда Куштут биримдигинин офиси болуп калды дейм да мен. Мына чакырып атасың. Ошентип айтышка мен акым бар. Любой нерсени алып келсе, кимиси келсе губернатор келип, эки тас келип майга отур. Столду коюп, эки тас сууду коюп, любой нерсени чечсек болот. Я обязательно бирөө барып
кафеңизди кылып шуга жеттик Кудай кааласа. Баягыда чакыр. Бәлли рахмат. Аллага чексиз мактоолор болсун. Ар дайым Алла ден соолук берсин. Нәрестелер дүнияда оорубасын балдар. Жаңадай сөздү сүйлөйлү, баарыбызда бала бар. Бу канча өрсек амаз. Эми Аллахымдан сурайлы эч качан нәресте оорубасын. Нәресте оорубасын. Нәресте оорган да жаман. Ne keçe gördü, başka kıl, bayağı da çakılı, hiç kim balası olmasın. Ne dünya yüzün körü otardı, Ukrayna'nın körüler, gazlı kararlar. Bu kerileri bombalar öldürüp atat. Bala var mı, başka var mı, değil mi? Peki dua kılavuz yani, bizde Müslümanlarda onda küçük vat yok yani. İran üçümce baş götürü otat, İran'a mayt otat, men yaşa uru otat, başka kıl otat. Endi Allah'ım bizge şunday ıntımaktı versin, şolarının cezasını versin. Orubaylı, sırkabaylı Müslümanın küçü birdikte. Cemaat. Namaz en başka emek kılavuşu. Bardık tınç bolaydı. Aksakaldarızga 5 mene Südüreke şerge keldi. Kança jakşı jaman bär yoktu uyuşturup. Bunda çetkinde şu buyumdu misal üçün şu vakka jetkizen şu kişi. Sen de ondan keyin barınızlara rahmat. Allah'ın şu karmagan orozunuzlardı kabul kılsın. Törtkö tügöl kılsın, mana Kuday kalsa jakşı meleklarda dua kılaylı, dua şonu tüketken bardığına erge jetsin. Peygamberimizga jetsin, peygamberimizga ming maktoolor bolsun. Şunday Mekke Madinalar tınç bolsun. Sen atılgan. Keyin bardığımız ümit kılıp atабыз, bardığımızga nasip kılgan bolsun. Barıp zamzam sulardı içip, şerde şol musulmanların katardı ziyaret kılıp, şerde başты sajdaga koyup, Kabada namaz okup kelgenge bardığına nasip kılsın. Ne balдар? Бирөөгө кор болбой тосуп таңды, башыңды көтөрүп жүргөн жакшы. Болсоң да өлбөстөй бул дүйнөдө, адамдай болгон жакшы. Болсоң да өлбөстөй бул дүйнөдө, адамдай болгон жакшы. Байлығың қол жеткіз болсо дагы. Musakmat, büyülümü, bizimkiden den solup, uzun ömür, şu nevrilerin, baldarın jakşı urbayın kör. Anan oturganlar barыңarga orozуңар kabul bolsun. Bundan nары den soluğuңар, büyülümür, bazıgız tınç bololu. Esen aman bardığız, katağız buzulbay, bardığız şunu oturöyleyli. Musakmat sağa dağı bir jol rahmat, şuntu bardığızды топтоп, ооза чаркылып сыйлаганыңа. Кылган эки санаңарды Кудайым кабыл кылган болсун. Кошо карып, şu кызыңарды, балдарыңарды сыйырматын кошо көргүлө. Төрүндө 90-100гө чыгып баш байбича кемпир болуп чабуу кошолорду сыйырматын көрүп, небере чеберелерди көрүп, аттарынан адашып, Кудайым ушу дасторконуңа дайыма жакшылыктарга жаялар. Tutkan orozlarımız kabul olsun, bardığın büyülüğü, tınçılığı, romancılığı, bardıq qanday oy maksatlarına, tileklerge olsa, tilekleri bitti, oyları, maksatları Kudayım ilayim versin bardığımızga. İşinizde iyilik bardığımızga. Rahmat, yavrusu olmak var. Tuğanda hoş kepsizler, bardığınızların dua tileklerinize, orozlarınızlar kabul olsun. Allah'ın bardığınızga jakşılıklar nasip etsin. Muzahmat, mahvat, rahmat, insanlardı, ihsanlardı kabul kılsın Allah'ım. Übülöңөргө бактылуулук берсин. Балдарыңардын, кыздарыңардын узурун көргүлө, урмак сыйда болгула. Бардыгыңыздарга Аллахым эки дүйнө бактылуулук берсин. Рахмат.